Ka kajeno re tla nka mehala metsotso e 30 ka morao ya pele. Come to me rhythmic centric mabedi hopola ka nqana orana ya pele Mokete Wa Sesotho yalla Koreana e tla bakolla hora ka ofela fitla horenya bobedi re keteka letsatsi la botjhaba ka mmino ke Mokete Wa Sesotho kwa no tsabeletsong ya Lesedi o tla e bua ka botlolo wa YouTube mo le Facebook.
Ki lika o etsa wa. Hona le motho ka mo. Vela go tloya wa. Ke la le ntatembe. 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2. One, two, two. 1 2 2 2 1 2. One, two. Hey. Eto ka boipiletso bona ba yona kgahlano le Julius Malema le pina ya EFF e ring Kill the Bua se fetolwe e qosa Kately ka hore o kgetha lehlakore magala masiteng o hlopiste tlaleho e latelang. Tsena di tla ka mora hore ho mamelwe boipiletso ba AfriForum kgahlano le ho binwa ha Kill the Bua le khutleng le leholo la boipiletso pejana kgweding ena. AfriForum e ipileditse kgahlano le qeto ya lekgotla la tekatekano ya hore e hlolehile ho bontsha hore EFF e hatiketse molao wa tekatekano ka ho bina pina tsena. Pina tsena ho hlohleletsa lehloyo ha jwale kopong ya yona AfriForum e re elelletswe ka mora hore ho mamelwe nyewe ena hore e mong wa baahlodi o ne a bue mantswe a kgahlano le AfriForum nyeweng e neng e dutse ka 2018. Magala masiteng SABC News Bloemfontein. Setho sa komiti ya Ramotse tadimaneng le polokeho ya baahi Johannesburg Mgcini Tswaku se bolela hore ba khathile tema e kgolo tabeng ya ho fumana dikokonono tsa dinokwane tse hapang meaho ka mahahapa ka hare ho toropo eo ya Johannesburg. Dr. Tswaku o re ba ile ba buisana le ba bang ba beng ba meaho e fapaneng ba tlalehang hore ba ne ba sotlwa le ho tshoswa o re dinokwane tsena di lokela hore di shejwe ka lihlo le ntjhotjho ka ha di ne di lekola meaho eo ditefello tsa yona e leng tse phahameng mme di fihle di rekise meaho eo fantising. So we've uncovered that these individuals are lawyers, the string of actually lawyers. One that we are actually getting a lot of information about is a guy called Jan van der Bos and Associates. He has actually been hijacked one of the buildings at the Tigerberg,
there's about 126 flats. When the people woke up, they found them coming in and said that no, these flats they actually been taken. So it's a modus operandi happening. Mo president wa dinaga tse kopaneng tsa America Joe Biden o lota ho neha naha ya Ukraine di missile tse tlang ho thusa naha ena ntweng ya yona kgahlano le Russia. Mo president wa naha ya Ukraine Volodymyr Zelensky o etetse White House bakeng sa ditherisano. Biden o re America e tlo neha Kyiv di betsa tsa boleng ba diranta tse di milione tse 325. O re di kanono tsa ntwa di tlo rumela Ukraine bekeng e tlang. The American people, Democrats, Republicans alike, families all across our nation understand what Ukraine is fighting to defend. What generations of Americans have also stepped up to protect and preserve. It's pretty basic: freedom, liberty, and sovereignty. The entire world has a stake in making sure that no nation, no aggressor is allowed to take a neighbor's territory by force. Hotsadi papadi bolo. Kajeno tlilo bapala papadi ya leoto la bobedi ibilele la ho qetela la papadi tsa seka magaola gang a mohope wa MTN 8 wafa. Sundowns